I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own special way. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in the strength and the power. Come in thy own special way. Angangasai afioma. Afiomai lo uloto. Afiomai malemana. Epaiai yoal angasai afiomai. Angangasai afiomai. Afiomai ilo uloto. Afiomai malemana. Yes, Holy Spirit, we welcome you into our hearts this morning, into this program, to bless us and to enable us to worship you and to bless your name, and to proclaim and share the good news of your kingdom, O God. Anoint us, Holy Spirit, and cover us by the precious blood of Jesus Christ. We pray in Jesus' name. Amen. Yeah. Patalofa mau folofa atu tatu ainga le nei taeau. Taeau matango fie le nei fo itu. Ia lewa malama yungalu le fitua tapu itea pe o la lea mua futalainga le atunu. Ia lofa maleanga le leo le tatu tapau le langi. Ia na faso soa mai le uto soifua. Ia va pe fo le matu wola. Nisi tu o le nei tu Australia ia laele I malama. La fatua amata tau ta fata ia le ua malama le nei tu ia tonu le nei tu New Zealand ma Samoa ma nisi tafa le rolang ia na uma tu ave la le la ia le tu le amtanga le vai aso ia ne aso ia lai fe ngai fo le lai tu langi matapu inga ia fa pena sa ninga uma fa manui nai le sua for tatu moli tatu ia le ua sofa le mafua ia ma amtalia foi fe au matiu tole vai aso ia va pe foi ha onga na fa nau mai se le tapu inga mau mai mota malao atu asin sina o tatu tunu ia fa pe foi le tatalo au na tofi o tala le ia le tua amtalia tatu por kalama le nei foi vai aso ma se le nei tae ile so ni mai o le anga po ia e fa pe na na manu yai me uma tatu te faia alangi la pese le ave mai pei o le ua e fa susu ai le ele ia fa pena le lingi mai o le anga pa ia eu to finangala mo tato loto e tato te au nai pe mo ia amen e
lolangi ne e o lai matutu pua o mea toto ina le atua ia whaapena o matou lotone tō mai le uaonga o lo wanganga sa ia tupu ai le fua lele ualu luina mai ia fua mai ia tai se lau o fua e aonga le atua ia whaapena o matou lotone tō mai le ua aonga o loanganga sa le atua ia whaapena o matou lotone tō mai le ua o loanganga sa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ia ole te talo, ole pese na ole te talo. Ole wala au atu i le atua. Ia tō mai le ua, ole a le ua lea, ole a nganga pa ia le atua i lunga ia te oe maau matato uma. Awa au noa ma le nganga pa ia, e le mawhai ona ata o toa, ma taunu se taunu unga le mea tatou te whaia. E mauai le vi inga o le atua, i ole te talo na mo tatou, e le ngata mo oe maau mai tatou uma lava. Oe o miri tau au le fina ngalo le. E wape foi mau ngā ruenga. Whia nai te ngā lue ai, i le malo, le company, whala potonga, ia manatua, o le anganga pa ia o le atua, o ia le whaasino ma whai loia te i tātou, ala o le ali, e tau watu i lana mi tonu. Amen? Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Ia nei la tai au, ia o lea lai, amtalia foi a tātou, por kalama, ia meisa o tātou whasoa, wa maro si ai lo finangalo mo tātou loto amen. I le vai aso le nei, ia, o le awha au tū le tātou whasoa, ma le tātou tau maftanga wha le anganga. I le whaupunga whapea, putting God first. Putting God first. Ia FAAMUAMUA le atua i mea uma. Amen. Praise the Lord. O le tusi la fi fai tawina mua le mātai o mua esfun male lima, aron fai upo e valu. Papelon fai tawina le ngana peretania. Matthew 15, verse 8. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. In Samoa, wa whaalatalata mai a tau le nei nuu i o lātou lau ngutu. Ma vivi mai a tau, wa whaalatalata mai a tau le nei nuu i o lātou ngutu. Ma vivi mai a tau i o lātou lau ngutu. A o loto o tau mamao i a tau. Amen. Ma whaalinga, Revelation chapter 2 verse 4, it says, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Awawa o loa se mea te oe, ina ua e tu ua, lo ua ia lofa. O tusi leo tala tusi e ave le kalesia i Efeso. O mea len fe meina le fia le finangalo le tua i le kalesia. Mai mea
lava lelei. Everything was looking good within the church. Malu-malu, kapuainga, foai, kaulanga, so se mea. Mea lava makua okay ya mea ile sila ma le whaafofonga le. But this one thing, wa le fia fina ngalo le tua. Mai wo kouku ua lo ulua ia lofa. E le ulua ia lofa o le tua. O le ulua ia lofa. O oe Efeso. Tangata o le kalesia i Efeso. E vai e le mai kau mai. O le mai kau mai e le lii ia oe maa makako uma. A whaina sau noa iai i le kalesia i Efeso. E ma whai ngau lui kau ingai no loko mo loko. The very first time nga e whai ai le commitment ma le kau ki ngonga e ofo inga aku oe ke au ngai le tua. Sila mai la ia, le makau kia o lau anu e ke le marolo. E le ngaka i kakalo, i vi inga, i anga pongi, o le upu lea, ma kele o mafkanga ke le marolo. Ai wa alu lava ua mangaia, e swing of fau o le olanga. Ke i lava ua whaare kong. Le anu ngal whaare kong. O drop i lalo le anwhea. I le au nganga ma le tautua. I le anau sila mai. Le tua a Efeso mai. Efeso le lei mea malava ia o tau. A o le mea le kasi o le ua whaare kong. O kouku uoro no ia. Wa le kukusa. Wa le kukusa o kou. You abandon the love you had at first. It's like a bride and a groom when they come to the minister to bless and pray and impart upon them the anointing as a new couple in their marriage ceremony. They love each other very much. I walu lava day and night. Ke au wa makanga kuai man falen ka malo. Pe kuai man fale le kinga papenga uma fo linga le mele wa mana ia lava le amatanga le ole fenga inga no sia le kale sia ma le tua. You know, the church was so in love with God, the way they worship, the way they give, and how they display and proclaim the message. But somewhere along the line, their commitment dropped. Masau lalu. Ya lalan tu selo le yo le tua. Tu selo le yo asau no le le ali ile angelu ya Yohane el motopata. Tu sil kusilia and send it to the church at Ephesus. Tell them that everything was good. All their commitments and everything, but one thing, but this one thing that against you, you forgot, you abandoned the love you had at first. Amen. Yeah. What does it mean to put God first according to the Bible, according to the Word of God? What does it mean to put God first in your life according to the Word of God, to what the Word says? Go back to Matthew 15, verse 8. It says, these people honor me with their lips, but their hearts are from me. You may sing well. You may preach well. You can pray how long you pray, but your heart, it's not good with God. It's not in line with the will of God. E mawhaio nga e pese, e mawhaio nga e vivi, e mawhaio nga ave au kaulanga e kele, a olo loko. God look at the hearts. E mana tua o le atua e wa aile loko. E lei loa e whai au ngei lo loko. E lei loa le perfeka le aposkolo lo loko. E lei loa le ki a kongo ma le awa o lo loko o le whai haonga. But only God can see the hearts. Le ala whai mai le kala ale evangelia mātayo.
Your singing sounds so amazing. What a beautiful singing. What a wonderful singing. But you know what? Your heart is not in line with the will of God. What does it mean to put God first according to the word? Priority. Priority. It is the heart. You know, remember Psalms 24. Who can go up to the mountain and worship the Lord? Only those who have clean hands and pure hearts. You may sing well, but if your heart is not right with God, your singing is not good. Le mamao le loto, le maualalo le loto fa mangalo, le loto alofa, le alofa le passion ngai, it draw nigh unto God, ikai mi umalaba. Ele ai se keri siango le lalolangi ne, I tell you, no professing Christian would ever say that God is not first in their life. No one. Everybody says, God is first. My life, my family, my marriage, God is first. But what does your life say? Alam me nga fe me lo wala. Ai lo wala. Lo ai au me ye fai. Pe ngo fe. Elei mas ka nga ka sa fa pe mai o ma ko e mua ya. Le nga nga so ile male atua. O ka ko malaba o e wa ka u o kel siango. O ka ko mau ka loko ale. God first in everything. If you really look at you, your everyday life and your daily living, is it really true that God is first in your life? Yakai ke makamaka i TV, I pese ke pese ai, o au me fai, o e ka kalo, o fai kaukus paia. O iska nga kawhakua whai kawar kusi lea sa. E whamaungia, is that confirmed to us or prove to us that God is first? You only read this word on Sunday. Pe anwe look. Pe whakua ka kalo, you only pray when something happens to your family. Is that really true? E whamaungia, e sa o mo ilau kala. A kong wik peke le whai mai, peke se le sauwhora wholo i mo kangaka. O le kua e mua lo wolanga, o le kua mua lo. Au lo loko anga ngai e kong. E mua le tuai me uma. But, you know, question yourself. What does my life say? O la le mele fai me ilo wola e so uma. Nga le alange ar kai au furu maka, fai lava inguri ki. On the way to work. Anu nga. Ai le se ka kalo. Le se kala e fai e le tua. When my mau sister ngata, you know, someone says this, put God first and you will never be last. Put God first and you will never be at the end of the line or the queue. Put God first and you will never be last. Amuamua le atua ilo wolanga I me uma. Ele kai aveo e makaka muli me uma. Vai. Lang afa pe o oe fa akasima le tua. A pikola le tua I luma. Longo minga le fa akasima oe. Ai afa pe e fa muli ale tua ya ke oe me uma I lo wolanga sei longa wa e mai. Ia longo minga le ki ula fe mai o. Le mua lo ko lua le palemia o le mingsika o le fe au oi mai la fo. Ara nu ke kua male tua. Vai mama ole mele nu ke kuma. Pe afa pe e fa kulanga me lo wolanga. Manga ia la ia le challenge le. Put God first and you will never be last. Amen. One guy says the secret of a happy life is giving God the first part of your day. The first priority to every decision and the first place in your heart. Is that true?
Can you say amen to that? The secret of a happy life is giving God the first part of your day, the first priority to every decision, and the first place in your heart. Vinil format. Vinil bank, vinil lawyer, vinil ngawanga. Like vinil mua le tua. You dial God first before anything. I like for yourself, get the phone him, siaki ngalau text, mau message ilung on Facebook. Siaki mua le tua. Come to the presence of God first. When you finish your prayer and you are worshiping to God every morning, yang elu la ya, elu se full five kulao leso, 24 hours for a day. E fia ikula, e fia minguke ngai ke avele tu e fa maungi ai le mau, e fa maungi ai le mau, o le kua momu. E fia, ya le challenge, o le lui kau mo e. If you have not chosen the kingdom of God first, it will in the end make no difference what you have chosen instead. Kalangal kemarin ya William Law. Ale mua le sa ilinga le malo le tua ilo wolanga ya so uma. E uma nga ruanga menga e fa ya so uma. Ola ku ma wa fo dinga le menga e kala ku ngafi manga ngafi mala masinga le ke ku ngai. We mo mai. If you have not chosen the kingdom of God first, it will in the end make no difference what you have chosen instead. Mai kala stasiari fa evangelia A.W. Tosa. As God is exalted to the right place in our lives, 1,000 problems are solved all at once. As God is exalted to the right place in our lives, 1,000 problems are solved all at once. Mawalunga le tulanga te tuua e le tua i le tulanga ua FAAMUAMUA i mea umalo langa. E whai ka wā whe mawhe whawhi ka uri e whai onga fō ia kei mea kas. That is a challenge. It's a challenge for our faith. Amen? When you seek God first in your daily pursuits, He promised to add unto you those things which you were pursuing. When you seek God first in your daily pursuits, He promises to add unto you those things which you were pursuing, as long as they are in His will. Amen? A whai o sa ilinga mau ko mo whainga le whai laso ngi. A whai e piko i luma le atua i lau sa ilinga. E pe or kala kuspaia. Seek the kingdom first and His righteousness. Seek the kingdom first and His righteousness. O nga manguia la ia o mea ma ia ki sa ilia. Amen? Ia le tua. Placing Him first in your life should be your daily goal. The main pursuit in the midst of all your other pursuits. Ia vea le tua mamatatia ulwa i matatia yaso umai ke sa ilia. Placing Him first in your life should be your daily goal. Ia vea o sa umakakia yaso uma o wolanga. O le FAAMUAMUA o lau sa ile. Ko mea pe ongo whaiak. Malama lor kai au awa peke a maka le ongo afa le whaua ongo whorunga. Sau lo whailau mafkanka kalo. Whailau kofe. Ianga elu rola ia. Talk to God first before you talk to anybody else. Your wife, your children, your friend, to the boss, your supervisor. Talk to God first. Ia malama lor tai au washing, cleaning, and then talk to God. Amen? Remember to always put God first in your relationship, your marriage, and your home, because where there is Christ, your foundation will always remain solid. Manatua, ia iai mai ia mua le atua i mafutanga o malama iso o se whai ia.
ulunga lii o le whanau i ko kongolo ainga. A wa o le mea iei Yesu ke riso. O lona whaavai e mau kuma mausali e le malue lue. Tu mau. Pea iei Yesu. A wale pese wale ka me ki anga safe mea. A iei Yesu se ainga fia fia. A iei Yesu se tama, se tina, se whanau. E fia fia. O le winga lan whamakalanga. Ia mana tua i lau loto. FAAMUAMUA le tua i lau relationship. Whawhai au kou whainga uo. Hai whai. Whainga uo mea o malo. Wan mele kupu. I meo kai o malo. E longa se lau lo le tua i ili. I mafukanga wha upu whai o malo. Ia mea le kupu ngā le kaua mamisa. Kaua mamisa. Langa lai mua mua le. Meo le akamai. FAAMUAMUA le. Le loko i me ngangau i ai. Ele aulo a li o kupe. Ai a FAAMUAMUA le tua. I le vao kai. O le kai lea, ma lesi kai lea, ma lesi kai lea. Ele iangi vevesi. Ele ingi kala leanga e whaia i lunga on Facebook, mangi upu kau whai man whakau emu i lunga on social media. Ma fua wa kupu merea. O ngai ele o mua lea tua. La e mai o lea kua. A pela mea opsi le kua. O na mea ngai whai mai eilo. What does your life says? Amen. When I put God first, God takes care of me and energizes me to do what really needs to be done. Kalangas ka malo fa evangelia le ke mingo ya David Jeremiah. Mai a fai ke FAAMUAMUA le tua, nga ke pui ke au, ma fa marosi ke au, ia o fai me umai ka kau fai. E pe wala ngi kai mi ko sa bo la o fa me o ko iki lo se la ko cases FAAMUAMUA pe le tua. Awal FAAMUAMUA le popole ma le tua tu vale ma le sai ma le ko mumu ai FAAMUAMUA pe le tua. Awa afa pe mua pe le tua me umba. Kusapra le malo simal fo or famai. God will take care of everything, and He will energize you to do what really needs to be done. Amen. Lesi tangata tauta ua le kusikala it's an offer e ngoia Oswald Chambers. Your priorities must be God first, God second, and God third, until your life is continually face to face with God. Me mai kala kakalea. O le FAAMUAMUA oe. O la priority mo mua le kua, longa lua, longa kolu le tua. Se ia o inga ako a koa le kawu unga me umba i le kaimilu ke wheirua e ma le tua. Amen. That's true. When you give God first place in what you do, you will find Him in a good outcome of your work. A mua le tua I mea umai la uolanga I le aso. E manguia le kau unga o le aso. Amen. When you put God first, everything else falls into their proper place. Amen. O le fisililan ngā le whai aku ia ki oi. That's the question and a challenge for you this morning. What does it mean to put God first according to the Bible? Ia lau whasoat. I le nei tae au ma le nei yaso. Ia whaamo I ale upu nei lo wola. O mena ale na whai mai eile atua. Ko ke whai mai e mua au. A leu ke loa ku lava. E ko ke pepese mai I o tau ngutu ma o tau lau ngutu. A o kou loko. Makua ma mao. You can't play around with God. You can't impress Him with your good singing. No. With your good preaching. It is the heart. You may give as much as you can. You may sing well. You may teach well or preach well. But it is the heart. God sees the heart. Amen. Yeah, Famanatu, my challenge, may the Lord bless your hearts. Remember putting God first. After te lavanga ngapa ia web so son mai ai matou ni yaso nei foi upu ia male nei foi tau fa malo sia io matou loto ila matou au nanga ia to ele ngatela matanga le nei vai aso awaso umalava ia fa monia ia mo matou mafuta
au na tofi o le tala le lei au na missionary o na yuso sa waina o le mau e winga ya te ia fa pe fo ile lai tu le rolangi lo fitau i pe na matu talo i saunga le mu la mau tangata ia me se tangata la tele fa mole le ali ie ia fa maria mai fo ile nei tunu i ona taitai ia me se fo lo na ti na e lo na tama ainga lo na lau ele mo lo na fanua mai se le ngaluenga lau ngaluenga o vala winai matou ele ngata i tonu le nei tunu a ole la rolangi ATUA ia va pe vole matou talo mo Samoa ia se le popole o le ATUA tu vale ia pele file mua la o fio lunga ia i lato uma manai o lato ainga e fo o te ia le malo le neva i taimi ia fai ona ia le to fa poto ma se fa o tanga ata mai e fa to o file mua ile manatu popole o tangata ona o le fa mai ia fa manuia ia o ngā lulu le ni yaso a pe fo i fa nau ia onga ia fa i wina le manuia le fia male saunga le mu ai vi ia ilo suafa Yesu ona o e o matou wala awa tuai. Amen, amen. Yeah. Praise the Lord. After the mafuta matatu ainga le taiao, ia vi ia la valeli. After for the mafuta mai, but to a set of Fleming my Mount Druitt, St. Mary's, ia va pe foi so uso ya pasta vili au fai mai with the hills, Smithfield. Yeah. Se fu ia le. Fionga ya, ringa lo apu ine bo lo apu mai mascots. Thank you, Kala, Kirana, Kia Manuia, Kala Olele from Auckland. Thank you for being with us this morning and joining the live. Yeah, from Manuia Foile Tuai, from Tuai Tau Loto, Yuia, Yele, Mai Okilani, Yava Perfort from Tuai Anele, Falele, Mai Samoa, Mai Sele, Sungal Fatonu, outside of Mokiviso Lewa, Mafuta Malinitaya, Sungaya Lia, Silia Kilepo Walesi. Yeah, may the Lord bless your heart. OFC director, manuia le tua ya oia me tela ufa ngaluenga ya pa pe fole sunga le ya wa o afa msanga CF ya fole tua ya hatesa ye fata mai Okilani sunga le tamai fa ya onga ya le atu lo mei po lolo ya fa pe fo ya sunga le fi au man fole tua ya play up le au mau ya for a long time wa tatu to felo ia brother malovi ia lava le tua si la lu te malo lo si lava mar fanau ia va pe von tua ya sipa ala timu mai perf ia anga leile tua ia ia fa malo longa ia to restore malos ata mo onua va pe von fanau. Pastor James Price from Melbourne, good to have you this morning, brother. Ya manuia amatanga neva yaso ia apena manisi na mai moinga stemi ya anga leile tua ya te uma Sua foi Yesu. Amém.